Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri umunsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 30 myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye yagezweho by'umwihariko turahera mu gisagara cya Uvira. Ni munyemerere muri iki gitondo duhamagare ku murongo wa telefoni uri mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo atubwira ibiriko biraboneka. Mwaraye neza mugabo? Twaraye neza turamahoro. Ubu turi mu gitondo kuri uyu umunsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 30 myandagaro 2025. Amakuru uriko uraturungikira ngaha ariko arasigura ndetse biranibonekeza ko intwazangabo z'igisoda cy'u Burundi zikomeje kugenda zakira amakuru akomeye yaba ari gukusanywa na Service Nationale de Renseignement ndetse nari gukusanywa na DEMIAP agaragaza ko izasarambwe ziriko zirasatira igisagara cya Uvira. Ubundi ishusho iri mu gisagara cya Uvira ni ishusho imeze gute mugabo? Nukuvuga ishusho iri mu gisagara cya Uvira kugeza amaginga navuga ko igisoda cy'u Burundi kihagazeho ku rwego rwo hejuru. Yego. Ndetse hakomeje kugenda hanagaragara movement militaire y'ingabo nyinshi zirimo ziraturuka ku mupaka wa hano za Katumba, urabizi ni ku gice cy'u Burundi zerekeza hitwa za Kavimvira. Yego. Ibiro bikaba byatangiye gukorwa guhera ku isaha z'umugoroba rwose mu masaha yo munsi w'ejo rwose ku isaha z'umugoroba, ariko no muri iri joro neza dusatira n'ubukera nabwo zakomeje kuza. Yego. Haje abasirikare byibura bagera kuri 600 urumva ni bato y'abasirikare kuko niyo mibare barimo banteza. Yego. Abasirikare rero ni bamwe mu bari bukomeze n'ubundi kwifashishwa muri protection yo kurinda n'ubundi umujyi wa Uvira, kuko umujyi wa Uvira kugeza amaginga n'izasorambwe zirimo zagerageza buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zikomeje gusatira. Yego. Gusa uru ni urugamba navuga yuko uraza gukomera mu mujyi wa Uvira kuko bigendanye n'impande zo mu buryo byiziteguye, bigendanye n'uburyo byaba ku ruhande rwa FRDC byaba ku ruhande rw'izasarangwe biteguye, biragaragara neza yuko uyu mujyi wa Uvira ushobora kuba ugiye kuberamo urugamba rukomeye. Kandi nanone ikindi kintu kimwe kiragaragara. Yego. Abasirikare b'Abarundi bamaze guhabwa itegeko rikomeye cyane n'umugaba mukuru w'ingabo n'ubundi generali Prime Niyongabo, kuko barimo barahabwa buri kimwe cyose gishoboka byaba ku kijyanye n'agahimbaza n'amafaranga, barimo barahabwa intwaro zose zishoboka, barimo barahabwa bazi imyiteguro yose ishoboka mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi uyu mujyi wa Uvira batawufata, kuko mu gihe baba bafashe umujyi wa Uvira ni ikibazo gikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, bafite ubwoba yuko bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura. Yego, kugeza ubu mu makuru turi kugenda twakira ndetse agaragara biravugwa ko nubwo hari hashyizweho ikizwi nka CCLF ingabo cyase inyeshyamba zizasarambwe zo zitigeze zisa naho zibyubahiriza. Biri kuvugwa ko izasarambwe zaba ziri kudeployinga mu bice byegereye Uvira. Kugeza ubu mu makuru mufite ni amakuru agaragaza ko izasarambwe ziri kudeployinga mu bice byegereye Uvira. Yes, no kubanga kugeza amaginga ya izasarambwe nkuko bimbajije, hari ibice byinshi zimo za deployinga mu byegereye umujyi wa Uvira. Yego. Izasarambwe rero zikudeployinga mu misozi nka Piriba. Yego. Zikudeployinga ahitwa za Runingo. Yego. Izasarambwe kugeza amaginga ya zikudeployinga mu bice bya za Sanje ndetse bakadeployinga ahitwa za Useni ndetse na za Kigingo. Yego. Izasarambwe zimo za deployinga mu misozi yahitwa za Kaniyora, ariko yose ugasanga nyine ni imihanda igenda isatira umujyi wa Uvira. Kandi ikindi kintu kirimo kiragaragara bisa nkaho system tactique y'urugamba izasarambwe zimwe zirakoresha kuri no mujyi wa Uvira, ariko system tactique z'urugamba zakoresheje mu gukora umujyi wa Goma, kuko hari umuhanda route nationale kabiri uturuka ahantu bita
aka kabamba yego muri Burundi. Uyu muhanda rero uva hano kakabamba ugafata Rubeyizi ugafata ahitwa Sanje na Oningo na Kiriba ariko uyu muhanda kugeza mu mujyi wa Uvira ukaba wakambuka none ukerekeza ahitwa za Hose ndetse na za Kingo n'ahitwa za Makabora. yego uyu muhanda rero urimo uradeployingwa no ku rwego rwo hejuru. Urumva ni umuhanda n'ubundi usa nk'ubwose umujyi wa Uvira, ndetse ikindi gice kirimo kiradeployingwa n'ubundi kiriya gice n'ubundi cya za Kanyura n'ubundi kirimo imihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira. Mu byumvikana rero n'ubundi ku ruhande rwa coalition abasirikare babo barimo baraza n'ubundi baturutse ahitwa za Manabya, bari kuza baturutse ahitwa za Gihanga, aho ni mu gihugu cy'Uburundi ahitwa za Gihungwe, yego ariko bose bakakusanyirizwa mu bice n'ubundi bya Bujumbura, by'umwihariko bagahita berekeza mu bice bya za Gatumba bakamanuka berekeza Kavimvira. Urumva yuko neza bigeranye na system tactique zakoreshejwe mu gufata umujyi wa Goma, intare za Salamu zagose ibice byose bisa nkaho birimo birakoreshwa mu mujyi wa Uvira, ariko amakuru dufite nuko bigeranye n'umusada uremereye cyane no guturuka i Bujumbura. Biraza kugorana cyane kugira ngo uyu mujyi ube wavamo, by'umwihariko nk'uko umujyi wa Goma twabonye uvamo mu buryo navuga bwagoranye ariko butagoranye cyane. yego kuba kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko abasirikare benshi bari kugenda barungikwa muri iki gisagara cya Uvira, ese mugabo byatanga shusho ki twakemera ko Fdnb na FRDC bari buze noneho kuresista izasaramwe ntizibirukane muri uyu mujyi? Kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri bibaye, twabonye babirukana Ibunagana rugikubita mu kwezi kwa gatandatu 2022, tubona babirukana mu gisagara cya Goma ku itariki 27 z'ukwa mbere, tubona babirukana mu kwa kabiri mu gisagara cya Bukavu. Ni irihe tandukaniro rihari ku bijyanye na stratégie militaire, positionnement d'armée ndetse na mouvement d'offensive ziriko zirakoreshwa zitandukanye n'ibyagiye bikoreshwa ku buryo byaha umunyagihugu uri Uvira ko yatekana, by'umwihariko akavuga ko izasarambwe zitakandagiza ikirenge muri iki gisagara? No kubanga kugeza amagingo ya kukijyanye na system n'ubundi zagiye zikoreshwa mu bice bigiye bitandukanye, uyu bisa nkaho umujyi wa Uvira ugoye cyane bitandukanye nk'uko bavuyemo ahagiye havamo ibyo bice byose uvuze ngo Bunagana ndetse na za Bukavu n'ibindi bice byagiye bifatwa biratandukanye cyane, kuko urabona icyitwa coalition mu mujyi wa Goma, yenda nakanga urugero ruto cyane. Coalition mu mujyi wa Goma yari ifite inzira ebyiri zo guca inzira z'amazi yerekeza Bukavu, ndetse bakagira n'inzira imwe yo guhungira mu gihugu cy'u Rwanda baciye ku mupaka wa Rubavu. Ni ukuvuga ngo rero bitandukanye cyane na hano Uvira, kuko guhunga mu mujyi wa Uvira mu gihe urugamba rwaba rukomeye biroroshye cyane, noneho ugenda ujya mu gihugu cy'u Burundi ni ibintu byoroshye, kandi guhunga kw'abarundi, guhunga kwa coalition ya FRDC n'ubundi bahungira i Burundi ni nkaho n'ubundi nyine kuri kesi yo mu gihe batahunga. Ndibaza bafite imbaraga zishobora gutuma uyu munsi utaza gufatwa, bimeze gute? Kuko biragaragara ko bongereye ibikoresho ndetse n'igitigiri cy'ingabo. No kuvuga ngo ibi bafite imbaraga zishobora kuza gutuma umujyi udafatwa, kuko mu bigaragara byo iyaba izo mbaraga batagifitegeje ubu twakabaye tubona umujyi wa Uvira uvamo waravuyemo mbere. Ntabwo wakabaye ari umujyi umaze igihe kingana gutya intare zasangwe zikiri umuhonda ariko bikanga. Ibikoresho byo barabifite n'ubundi bituma uyu mujyi utavamo, kuko urumva kuba igihugu cy'u Burundi biri kucyorohera kuba cyadiponga ibikoresho muri uno mujyi wa Uvira, nacyo uvuga yuko kugeza amagingo kirimo kiratuma uyu mujyi utavamo mu buryo bworoshye. Yego, nyemerera tujye mu bice byegereye Minembwe. Ku munsi w'ejo umuvugizi w'umuhari w'izasarambwe Laurence Kanyuka yatangaje ko igitero cyagabwe mu rukerera rwo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 29 Myandagaro 2025. Yavuze ko abantu batatu barimo witwa Mbirinde Bishura, witwa Nyiramutuzo Ruzindana n'uwitwa Salama Ruzindana baguye mu gitero. AFC ikaba yarahise yamagana imiryango mpuzamahanga ikomeje guceceka
mu gihe abaturage bo bakomeje kugirirwa nabi. Yavuze ko iki gitero gikurikira ibitero bikomeye ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo bagabye mu bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuwa kane bakoresheje drone zijyanye n'urugamba z'intambara. Ndagira ngo twinjize ku bijyanye na operation Ariane cyangwa se operation z'ikirere. Byo bihagaze gute? Imikoreshereze y'indege imezite? Ese koko indege zaraje? Ese niba zaraje zaba ziri gukora iki ku rugamba? Ese koko ziri guhohotera abaturage? Ibyo Laurence Kanyuka avuga ni ukuri bimeze gute kugeza ubu? Kugeza n'aginga nkuko Kanyuka bitangaza, indege za FARDC minembwe zirahagera, ndetse abanyamurenge mu mashusho mu mavideo agaragara barimo baricwa ku rwego hejuru, ndetse baricwa nande no kwanga abanyamurenge n'ubundi baricwa na police ya FARDC. Hari ingabo babica babiteguye cyangwa ni kubw'impanuka? urabona ni mu buryo bwapanzwe bwana munyamakuru, ni mu buryo bwapanzwe. Oya, barabazize iki? No kwanga abanyamurenge ngira ngo ni ubwoko bumaze igihe tubona bwicwa cyane ku hano kuri ubutaka, kuko impamvu banyicwa inshuro nyinshi turabibona. No bazira nyine baza umuco wabo, bazakara abanyamurenge bavutse ari abanyamurenge, nicyo kintu barimo kiratuma bicwa ku rwego rwo hejuru. Nta kindi kintu rero bazira wavuga yenda ngo baba bahohotera bagenzi babo n'ubundi b'abakongomani. Nta kindi kintu bazira cyo kuvuga ngo yenda baba bakora ibintu bitandukanye n'iby'igihugu gikeneye, ahubwo ni cya kindi cyo kumva ati abanyamurenge ngo tubakeneye mu ko hari abavuga ko hari amakuru nabonye yatangajwe n'ababogamiye ku ruhande rwa Kinshasa. Baravuga ngo M23 iri kwisha mu ngo z'abaturage, ndetse na twirwaneho ubutasi bwa FARDC bukabivumbura bukajya kuharasa. Barasa izo nzu bihishemo z'abaturage, bakavuga ngo FARDC iri gusenya imihana. Byo hari amakuru waba ubifiteho cyangwa ntacyo urabimenyaho? no kwanga kugeza n'agenga ayo makuru arimo agenda navugwa na Leta ya Kinshasa cyangwa se abavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ayo makuru yarimo agenda atangazwa, gusa ku bijyanye n'ayo makuru nge ntabwo nahamya ko intare za wenda aho kugira dutangaze n'amakuru udafite igihamya, ndagira ngo tunyarukire muri Warikare no mu bice bihegereye ni Masisi, naho haherutse kubera imirwano za Mpeti n'ibice bihegereye. Byo amakuru ufite Warikare ni amakuru ahagaze gute? ngo ku kijyanye n'amakuru ari mu bice bya Warikare, ni uko kugeza amaginga ya ingabo zaje bitwa General Gitondo yego zamaze gukanira ku rwego hejuru, kandi muri no minsi zirimo zagaba ibitero biremereye cyane hitwa Petit ndetse na za Burayi. Ariko amakuru dufite impamvu z'ibi bitero, barimo barakeka yuko intare zasarambwe imbaraga nyinshi cyane abazohereje mu bice bya za Uvira. Iyi akaba ari no mpamvu ikomeje kugenda ituma habaho kugaba ibitero, kuko mu minsi ishize habayeho gusakirana hagati ku mpande zombi, ndetse n'amasasu menshi ntabwo bishobora guca atumvikanye. Ariko kugeza amaginga ya ikirimo kiratugora cyane kugira ngo tumenye yenda icyaba kiri kujya imbere hagati ku mpande zombi. Ababa bapfuye se ni uruhe ruhande rurimo rurashaka kurusha urundi imbaraga, bimeze bite? Nicyo kibigenda tutarimo turamenya kugeza amaginga ya. Ariko icyo nakubwira cyo, ibyo bikorwa by'imirwano byo bikomeje kugenda biba mu bice byano muri Warikare, by'umwihariko mu mihanda za Petit ndetse na za Burayi. Ndetse no ku munsi w'ejo hari n'ikindi gitero cyageragejwe hafi neza Kinga, ariko kiza gusubizwa inyuma n'ubunini ntari zasarambwe. Gusa ku mpande zombi nta muntu wigeze ugikomerekeho cyangwa se nagipfiremo, habaye kurasana bose basa nkaho bari kure. Mu makuru akomeje kugenda dushyikaho, aragaragaza ko mu bice bya Warikare za Sarambwe zikomeje imyiteguro ikomeye, zikomeje kuzana ibikoresho, zikomeje kuzana abasirikare. Ubundi mu by'ukuri kuzana aba basirikare ni ukubaka puebdo buserivasiyo ziri strong, ni ugutegura atake, cyangwa ni mu rwego rw'uko bizabiri gukorwa mu rwego rw'uko izasarambwe zimaze kuguka ingabo nyinshi. Bihagaze gute? No kubona kuzana abasirikare ku rwanda
zasambye no gutegura atake ndetse no kugerageza kwitegura mu buryo budasanzwe kuko hari ubwoba bwinshi ko FARDC ishobora kuba byagaba ibitero isaha ku isaha. Hano General Gitondo yarakanye kandi FARDC inafite n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuba ishobora isaha n'isaha kuba yakataka zasaramwereje n'ubundi umujyi wa Uvira nawo waba urimo uragenda urasoma rero kuba intare zasaramwe zikuza abasirikare hano muri ibice bya Zawarikare ni mu buryo bwo kugira ngo n'ubundi mu gihe FARDC yaba ibafatse bagire imbaraga zo gusubiza FARDC inyuma noneho bari kurwana no mu bindi bice kuko abona haramutse hatabayeho deployment iremereye cyane biragoye cyane kugira ngo abazarene bo kwa General Gitondo ubacike cyangwa se ushobora kubatsinda ushobora kwikanga bimwe mu bice bamaze gufata muri barikari n'ubundi babyigaruye. Ubwo rero uyu musada urimo uraza hano bavuga yuko ari igikorwa intare zasaramwe zirimo zirakora cyo kugomeza n'ubundi kurinda ibice bafashe ndetse mu gihe bishobora no gupangwa banakataka ndetse bakongera bagafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Buriya ntabwo ari muri Uvira, si muri Byos, mu bice bigiye bitandukanye byonyine bagomba kwatakamo. Bisa nkaho intare zasaramwe zifite gahunda n'ubundi yo kuba zatungura FARDC igice icyo ari cyo cyose bakaba bagabamo igitero. Yego, unyemerere tujye Masisi ho ni mwuka cyuhari mu gihe naho ibice bihegereye navuga ko bikomeje kugaragaramo ihungabana ry'umutekano. Ni ukuvuga ngo muri teritwari ya Masisi ikintu gihari navuga gikomeye ni umutekano muke urimo ugenda ugaragara mu bice byano za Rutuboko, ariko n'ubundi ugasanga naduyi w'abazalendo yaje akavumamo akamaramo iminsi, ugasanga baragerageza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Gusa ibyo byose intare zasambwe zirimo zirakora buri kimwe cyose ngo zirebe ko byagabanuka, by'umwihariko muri bwa buryo zashyizeho n'ubundi bwo gucungira umutekano abaturage. Ikindi kandi kirimo kiragenda kigaragara mu bice by'Imasisi ni mu bice bya za Muheto, hano imigezi ya Rushoga hitwa za Gahongore, hano hafi na za Masirikuzoni mu misozi ya Manamo. Ni ukuvuga ngo ahazagabo zo kwa General Kagiri nyamuneka zirimo ziragira gutya, ugasanga zigerageje udutero cuma ku baturage, ugasanga zigerageje ibitero by'ubusahuzi, ariko byose n'ubundi ugasanga izasaranga zirimo ziragerageza buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo babisubize inyuma, ariko nyine ugasanga nyine byagize ingaruka by'umwihariko hagati ku mpande zombi kuko hari ibirimo biratakarizwamo. Yego, ndagira ngo uduhe ishusho ihari. Harabura igihe gito Lieutenant General Peter Chirimwami Nkuba ngo ashyingurwe, ndetse hatangiye no gutangazwa amakuru akomeye. Biravugwa ko umuryango we hari ibintu wemerewe bikomeye, nubwo amakuru akomeye atarabasha kumenyekana neza mu buryo burambuye. Nuwe mwukuri ku ntwazangabo yaba iza FARDC yaba abo ku ruhande rwa Wazalendo nabyo barahari birazwi, yaba ndetse no ku ruhande rwa Fdnb, mu gihe uyu mugabo bivugwa ko wagiye ugirana imikoranire n'Abazalendo ndetse n'abandi mu mitwe yitwaje intwaro agiye gushyingurwa. Byifashe gute kugeza ubu? Banywanyi muratwihanganira tugize ikibazo cya network. Banywanyi muratwihanganira, ntabwo bikunze ko dukomeza kuba ku murongo n'umunywanyi wacu uduha amakuru, ariko turongera tumuhamagare ku murongo turebe ko bibuze kudukundira ko yakomeza tubwira ibijyanye n'ibiri kubera ahangaha. Muratwumva? Ndabumva cyane. Ikibazo wari wacyumvishe? Nacyumvisha wumbaje ku bijyanye na General Peter Chirimwami uko bihagaze kugeza amagingo aya. Yego. Mu kuvuga ngo ku kijyanye na General Peter Chirimwami cyo bagomba kurenya abantu ko kugeza amagingo aya barabizi ko amaze gupfa. Umurambo we wahise ujyanwa Kinshasa mu murwa mukuru, ariko nyuma y'iki gihe amaze gupfa umurambo umaze kujyanwa mu murwa mukuru, murabizi ko Tshisekedi yatangaje yuko agomba kumuha ikintu gikomeye cyangwa se agomba kumwitura ikintu gikomeye kubw'ibikorwa yari amaze iminsi arimo arakora muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Uyu mugabo rero babashije kumukura ku ipeti rya majoro,
General Brigadier General. Yego. Ariko ubu bamaze kuba bamwongerera indi peti bamuhaye Lieutenant General. Yego. Yuko ari igikorwa gikomeye cyane. Uyu General rero Peter Chirimwami ni umwe mu bagabo bavutse mu 1967. Yego. Ariko aza kwitaba Imana by'umwihariko nyuma yo kurasirwa mu bice Kigoma ndetse n'ijyanga abantu benshi barabizi ko abakuru twagiye tuyatangaza inshuro nyinshi gusa urupfu rwababaje benshi ndetse na n'uyu munsi kugeza amagingo ya rukibabaje benshi ndetse ikindi kintu abantu bagomba kumenya nuko umurambo we urashyingurwa guhera ku itariki ya mbere y'uku kwezi tugiye gutangira kuri Imbere. Yego. Ubwo umurambo we baraza kuwuzika, ubwo rero birumvikana yuko nyine ibya General Peter Chirimwami byo biraza kuba bisa nkaho birangiye gusa ku ruhande rwa FRDC, ku ruhande rwa Wazalendo bafite uburakari bwinshi kubwo kubura umugabo navuga yuko ari intwari yabo yagerageje guhangana n'ibicero by'izasarangwa by'umwihariko mu ntara y'Amajyaruguru. Yego, reka dusoreza tugushimire cyane Munywanyi kuba wigomwe ukaduha amakuru y'ibiri kuba ndetse n'ibigezweho. Urakoze cyane. Murakoze cyane banywanyi bacu, natwe reka dusoreze nga tubashimire cyane, tubasaba umusadu ukomeye ho dukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.